Quelle est la solution? Il y a une seule solution. Il faut dégager la jeune et Mamadi Doumbouya. La Guinée, Mamadi Doumbouya, il va quitter, il va libérer la Guinée. Il va libérer la Guinée. Diamant Fopono Landa de Kounung et disposition de Alhaji Seloudale Yeti fit pour mettre un terme définitif à cette transition militaire qui n'aura apporté que malheur et désolation. Bien sûr, les décisions, elle est prise. Les décisions, elle est prise. Holo de hodo don, Seloudale Njoro Tako Fanka. Holo de hodo don, Seloudale Fankata. Seloudale ko babaru nduno. Ka politique mede Guinée en ala wala gi Seloudale. Mede tori Allah yamirdo men sitay men sattirama men fewte mada men torma Allah okkume duube cellal okka président Seloudale duube cellal okkabe doole okkabe force buri do fino be hetira lamu la Guinée. Jama on foppu nande hunde kadi heborta ko ni hen jama on foppu ino tora hino jeeja yobe participe kanyoto o kanyoto o fi la buddaji di meden ko fi la buddaji meden ni o kanyoto hay président Seloudale ari kalamu o kanyoto continue jama hidon holora fi Allah hidon tora walline mbudi o kanyoto on fami ko fala on ko wolande on fami ko miji on ko wolande walline mbudi modon itte mbudi goto kadi wallintado o déclarer o wallini mbudi do fi ko wallitore jamais de la vie hare jama on fopu yo feluto Alhaji Seloudale so yi jama on fonu cukimo undo fo i campagne do fo o yettugol o sodugol conscience jama do fo ko fi tun ampisigol Seloudale argol makko kolam undo fo ko fi Seloudale c'est-à-dire ko fi Seloudale mapini be undo fo ko fi président Seloudale hibe huli président Seloudale so yi hande élection wadi do wande to siko de ko sago mabbe wala sago mabbe mening e ide amen fale amen 31 décembre tawatano Mamadi Doumbouya ko lam ido suti bien ido suti hande problème ji wondi di hakkunde ji mabbe Seloudale ko Allah oken Seloudale imo wawno wonde Allah no wawno mo wadde sénégalejo ma ivoirejo ma burkinabejo ma wada mo américain jo dare hande compétition jalaji Seloudale dare hande ko be hola hande kala ko aduna yewtete fi mudum Alhaji Seloudale tawete kala ko innete aduna yewtete film sina dum goddo wadama vice président libéral international no si ko ganda sama kala wadata dum si goddo woni membre du club Madrid goddo woni ettado e membre Ibrahima gouvernance ido fop Hawaii en ala kontude pigi buy ko tawata Alhaji Seloudale hande janambe be hino andi valeur Alhaji Seloudale billahi sa jodo dike mabbe ma andi programme mabbe din juste ande ko neddo yurmetedo neddo falanaado leydi mundi moƴƴere leddo fewdo neddo nundudo neddo ko tawata kadi jama on fopun holimo mais ko victime kamako ko victime e popularité mako ko victime bay ko pullo ko victime sinado si Allah okke si fade kanye do Alhaji Seloudale no buri kanye den e jawle meden fu ko leydi men odo haysi lagine alano resource e research odo no wawi transformande leydi meden ni fabricana en piiji buudo ko tawata en yata sonoyden hiɗen mari fow kamede hiɗen dogude yimɓe lanni mayide ɗandiya yimɓe lanni mayide yawgol Amérique yimɓe lanni mo yiɗa hu no wullito lagine no wuli acce janguɓe ɓen anduɓe ɓen fi leydi ndi laamu ndi leydi meɗen acce Alhaji Seloudale laamu haysi ko enna ndaron haysi ko enna acce o laamu ndaron acce haysi ko enna minni président Seloudale laamu neɗɗo nunɗuɗo neɗɗo falanaɗo leydi mundi moƴƴere billahi si Alhaji Seloudale laamiki haysi ko 3 ma minni yongoy no ɓuri o 67 ans ɗo fo 67 ans minuma daare leydi meɗen ndi no ƴettira he jama poto ko haka gimba poto ko haka gimba poto minni ko haka gimba maintenant gila do nattiri yeso mais holla on yo harana ko men wolata ko dum les coups d'envoi arrive mais holla on yo harana ko men wolata ko dum wallahi men holla on yo harana ko men wolata ko dum on hira gite modon mede tori Allah non bay kanko ko do woni o yamiri en kadi en fewte makko to rodemmo mede andi ko Allah woni sendo si Allah sendi ikkinima ko do burma moƴƴande si ɓe sikki ɓe jooɗoto ɗo e hoore Guinée ɓe pina ɓe
hore ndi aadi ndi ɓe ƴettani Allah ɗo fuu Allah nodda ɓe nde moƴƴere maɓɓe ɓe ƴetta deftere nden ɓe wondirana Allah ɓe inna ɓe jamfatako ɓaytum ɓe jamfike on ndaare ko ɓe sakkitoto ɗo hunde lawaki en selludale hawja c'est vrai que woni duuɓi ɓe ɗaɓɓude ngu laamu mais andite woɓɓe sokanoma 20 ans et quelque fi heɓugol laamu si ɓe ari iɓe inde Ablaye Wade heɓatano laamu Sénégal o jatta o laamori à l'âge de 76 ans yimɓe ɗo hande jelu ɗaɓɓiɗo laamu ha ko tawata heɓira laamu ngun karan mais nde wonno ɓay ko gonga ɓe wonno combat na ɓe laamino fewndo ka fewndiɗen ɗo ni fewndo ka fewndiɗen ɗo selludalen sen acci selludalen laamike ndi leydi meɗen sen combati en sakko guineɓe ɓe déjà minna en woni naïf seeɗa par ce que sina ɗum no on immoɗum on fof moɗon goɗɗo gagniɗo élection 2010 2015 2020 o waɗe tun exclure fichier électoral ɓe liɓa galle makko ɓe toñiramo e guine ɓe waɗa piiji ɓe inventa piiji hoore makko ɓe waɗa piiji création ji hoore makko ɗum ɗo fof fi tunigol neɗɗo on o Allah no ɓanti fi makko e hoore ɗum ɗo fof daari hande awa mi hoolanam sikki reste clair ɓay tun ko yennugol e hoolorgol hundukoji moɗon ni hoolorɗon e waɗugol kuuɗe bonɗe minen kadi ko hunduko amen meɗen wawi yennude mais min yaminata minen mi holla on yiyo soofingol goɗɗo haa o soofa no ɓuri yennugol goɗɗo ɓay noon ko yennugol mawɓe amen min cikkuɗon wallahi on hiire gite moɗon ni si allahu la no jaɓi min waɗa liste kala wonɓe yennude selludalen sifa ɓe makko baɓe ɓe Allah ɓamti fi muɗum neɗɗo yurmeteɗo neɗɗo yurmini leɗɗo servuɗo laggine duuɓi neɗɗo wakkilaniɗo leydi mundi neɗɗo faamuɗo à l'international hande ko no alaji selludale mankiri mo hay hunde mais sa yi toujours mo darani leydi makko ni ko fiyo leydi ko fiyon heɓu ko wuron fiyon heɓu ko ɓiɓɓe mon janga ko fiyon heɓu kummon kun ko fiyo jawle ɗen sendire no duyra noon alaji selludalen yo Allah waɗu barke moɗon yo Allah newnan on laamoɗo laggine miɗe tori Allah alaji selludale yo Allah okke ko faaleɗa ko yo Allah newnani wona président de la république malgré a woni président de la république mais yo Allah wonani newnani wona président a heeɓi ko guineje goto heɓali président selludale a heeɓi ko guineje goto yettu alhamdinoɗa Allah no ɓanti fima jama no teddimma e kadi ɗa hatungini kadi e laamagol laggine waɗa laggine leydi nunɗudi leydi fewde leydi ko tawta guineɓe ɓe fof fota e mayre militant de l'UFDG wata on décourage wata on hulu wata on ƴeñƴo ndi leydi meɗen ɓay tun ko gonga ka hikki yeeso leydi meɗen ni ndi wona leydi fewde selludale est une chance pour la Guinée c'est ça selludale est une chance pour la Guinée wallahi o laamoto ndi leydi meɗen few komi wolani o he so yi hande ɓe inde woɓɓe no inde Dumbuya yalti woɓɓe mo nawni c'est vrai que mo nawni ɗum no c'est vrai mo wundi e nawnare nde nawnare ɗo mi fenanta o si nde hakkimo ara min kadi mi fuɗɗitoto wallahi sina ɗum comment est ce que darede ɓeɗo ɓe faminana jama on nulɓini ha fiɗiti kerol est ce qu'on fami en fof meɗe holoɗen ɓay tun Dumbuya en sannimo mawba o yalti sarire en sikkono ko neɗɗo fewɗo jaga ko neɗɗo mo fewa o sakkitore qui va rester éternellement au pouvoir personne haray kono vive le président Cellou Dalein Diallo vive les militants et responsables de l'UFDG parce que so nani hande UFDG ko enen ɓe militant ɓe dari ɓe daditi wata en découragé en hunde billahi a sikkay Allah no yeggiti fima Allah yeggita fimaɗa kala kon ko wadde koye kuuɗe ko ɗum ñawirte on yawitoto ɗo ɗi programme ji ɗo ha feƴƴa ɗo on hiira guitemo ɗum ɗo change densel ko ɗum ɗo wawi change nde wotere Dumbuya ɗum ɗo iwa e nde o on famali haray ko noon joguitoɗen conviction meɗen on hara on jaɓali hinkoye naafigi o hinkoye layfoy ukko e noppi moɗon ton jaɓu jamais de la vie ko ɗin min miɗe felliti lawol ngol mi jokkimo ɗon ko lawol fewgu ko lawol nunɗugol wallahi kadi miɗe felliti kadi par ce que jaman foppo no teddini kadi e yimɓe wonduɓe ɓen e gonga ñande akkituɗa ko moƴƴi ko yaɗa jokkoyɗa fenade ayigoy akkituɓe ɓen ko moƴƴi ko jokkoye fenade on no fewdori iɗon jooɗi ɗo hande ɗo souteni dictateur ɓe neɗɗo mo huɗata miijototako neɗɗo fenoru kono soutenirta neɗɗo fenowo haray jama wato welsido o l'injustice ɗo wata goto duwanamo sina ɗum so l'injustice juuti tawi ko yimɓe ɓen duwanade l'injustice yo juuto aray haale koyɗe moɗon woni on moko bajo woni on imamujo woni on intellectuel jo woni on karamukojo haray ko noon a très bien